Wilita Sils. Speaker ma adara house open gate mo. Delegate Otobo, delegate Arurang, ma delegate Solablay, ma delegate Kanaya. Osilo mo ya speaker open gate relali Lian Sils. Oh. Delegate Metaro Matelle. Oi. Kida mal mring asulir tigal restra members house rook no se del la momre gra urere dra abache te dire mal so del mate le dire mo susura president Paules ma rokul senators of course no se lo mungedra la sils rook members senata senator telams ma senator sa ba mo mal mring asulir tira no se il join dire gal mal sadel uk more organizer minister selo mungedra la sils ani minister Jenkins education minister Palau Health and Human Services, Minister Victor Agriculture, Fisheries and Environment, Minister Obiang, MPII, Madrigal Minister Gidra State Aitaro. Ekmal man nga sula me lay, kao mang kala assistant tragal intern. Kung sa mga usam melo bangkit mga teman mereka sulil nosil join rigid madrigal mereka sulil atra Palau wave radio ma el sil ngo batian live madrigal ngara TV el no ser rigid el sils madrigal sodro mutel tel mo susura bekal adar belau including leadership rigel bekal blue ma chief justice ma royal justices el ngara blura engal mo ho charigi mangara iktera blur belar el sils kita speaker nombre kampact kadale exchange notes kampact March 15 maldim nombre saygi de kado duroklia sel proposed the supplemental budget le gorgmiura olbira galulaw mnaregel gora olud el legat magil ngara al sel kita amdin ase tregem le olud la kita analgeda no participate sel Pacific Festival of Pacific Arts el ngarira ablura Hawaii mang kada mrenga sulil la pasra yo sangan lo tisel klamria reng rigid ma vertira kan rigid morang rigid di I think sel close to trail sel vertira kan rigid el morsel clivela rigid el soda milisi ni ablula mal kada mrar opening ya aklorong single minister arts and culture Marshall yang saya belum marirap ta 67 el dubringi diesel el seluk Marshall rakma madim la bol dibus akora mo malat kergi dro ase timla ka choice gi de mo adar sabangyo le de ka choice gi de mo adar ado ise de ka choice gi de mo adar ha asiaba le de ka choice gi de mo adar ambrigel gitial digi de la ngandi sel clipera gi de adori di le sia sengsel olang le dam maral gi de milisia igal الثلاثة ما تيجي ما الدادات ما أنجليجي يجي دارولي دم كدمو توقبتسل الهذا اللي يقرأ بك البلورا بلولات كدم رال قدروا إن شاء الله المثال تعال مرينا سولي تقال الجيد الغرسي لو ليس الشيء الرين قمرا له سل مومس سل opening ceremony مومس تقال سل aerial view مومس تقال الجيد سل أولوية مال كبوغ المرال تاع أمرولين مالو أوتيسل البلاغ ريغن تيرن ما سل تسمريال لوم تيرجيت يا من كمان practice كمان لا يكان دين سكيدل ناخ ميدل وايجارن شول كده باجت ما توقع practice المال عندي اتيان ده كذا deliver هذا مقرأ ميسر كلاي مقدر kada mereka sulira oh mal mereka lurir I know lo ase tiang dia kal kabak en wal ko toklo yo sanga al gida adar belam la amesa ni waigel dul gora asora anu mo yate le del saner tel budget ra sora ni nguklen alak lo dakal sebel di akbada ase sel klo lo brad ingire klo a debate ma discussion betul aigel el nia ado dengar sing maklau tu trail ngar al sel girer adra belum adibai tagir el waisi mang akti soal mo highlight tabir aigel kita amilnat mokortial budget
of course kita amdeng lo ase micro games mal dimral me in fact ana lgeda amomra on edel urior mora Blue Marshall Islands mun so kan utel tel emre ngasuler adra air nauru le ruera gora el speaker le gol el chairman era air nauru so happen gad tane open el flight emre bela mak aktiu lingi tringa se akmal dioba clown marang lo ase budget abol paseringi e pescava mal mo June 10th egim haram makmal design e odo da todo mo harara arangalget mo tamran mora mashalling إذا مم كلورنير أثليت hopefully speaker أكلوه senators كذا مو أيان رتير قبل أكلوه afternoon 5 o'clock مو مسؤول مرتير تمام تيري كذا بلورا مارشال دي أيه ضدنا سين مله مغاري هذا اللاين قرا special تيجي هذا المرة أدرى أمريكا أقام بقت أمريكا أكتوبر 1st ديل مارش 15 كذا قاسي just in time. Mga maral di mga asuliul mlagot muklit yalio sa ngaling just to highlight some of the things and ourselves of course ngaregel total activities el dorul wa Pacific Games kada make sure agel do surgid legida next year kada mo hostra Pacific Games ngari adu surgid namo 2 years el dongatak legida del hara wala de kalse dros mong close to the haram sel la mer adra next month and be inspect of a new la mesr gida e blad ba gada mong kom sulang qad mlagot makli gida so we're ready to host next year di regal close to the gida el arraging 30th anniversary gida mong sulang ra gelo do doctor toba el mo sumakli de helper gida el giral tel hosting ra 30th anniversary togar salid el soril me oyang gida tel 30th year هذا الشباب هذا أمريكا of course أيجال embassy النجار مليلا ما بتقطير سوري الميم تنوع إسرائيل minister state من كل دولة مي مقدا مرنا سوليل الرسالة أقوم بسميه قوم دريق العمل غريق كلا تقرأ about race من دي القوة بير قوم make sure نجار يوضو الجيرة about race نجار ألسل عندي anyway senator سنغبو أمور نقرأ بيك متوتو تقول إرتم أكيد عم بيجا سيل قتل كلاود وتلل أرنغالجيت يقدر الانفستر أرنغالجيت من أكبرنا سوليول عمرنا لو أسيا موسترا يوسانغ يجيل كي مولنجيت ديمنا كم سال بس كامل فول اندين ملارنجي أترى عمل ملء البنغلادة عمرنا لو أسيا كلاود وتلل أروا سكول باس ما سكول ديسك مكمل مرنا سوليول ملء ميك شور يجي عارين ودنا سيل بيبي لو مبتيال صندوق يعمل مبتوع سو ميل ديكات دي سولان الميك شور رنغالجيت هذا المويت هذه قرادي ما كمسرا مينستر جينكين سمايل دي لا كمسرا مينستر غفار او اربلاو وقت الجيب مالو برادا ولا السويل اللي جاي شيء سبيكر مقدور قرادي ولي تراسي غاري اوف كورس مال غاري يجي لو دم له يجيره لا infrastructure ma mga maklela hospital gid di taramal dumra sen cloud to tela marath gi triga other hospital additional staff ngare 11 digam le graduate nurse ngare amle before sem le gel higher tier mang mlari until a minister med 2 million actually gel additional el funding el bladder request yaqna segel qora dimlom del magi degi give up Aquí al mundo lo otro sí imora supplemental request era cosa camluto mal dimo at least tita se el mo كده بدنا نسا hospital كده close to تلل على غير هذا ال help لهم قرر سمير ال take care تير ديرغل أترى هذا البانغري cell transition facility سملا ممرك ملا fully furnished ready the staff ري ماجيمال ديريق القادي ونيتا سيسل ودودو اسي دغت مكليسين بولستات لوريو يا اقمدغلي سيل ويسلو اسي ولا يقاد قال سيلو كم دودو بيفور اند راير دي قدي دي مبلغ تقلس بيقول اسي كده مدي اسي كده نرا كونتينيوين متيا اي موست لايكلي دي قدو كم دي اتليست مس كده سيل كونفيدنس ما اباجيتا سيل واسي قوم هاير تيرغال اذ بدنا نسمع يا ودود الكابير تيرا إلى لير ما next year
Lagi tadi mura continuing mo. Kadukora akpanira asing mo mereka ireng there's going to be surplus lang hindi ka dokim dahil rogoy. Hindi ka daw kadukora di set ra baseline mo kadakal mo kalgira la next year mo. Akora yidi minister war bala kadukora di mo lingit tir selte al releasing. Kada dirikal madangil wasya tara amle kloa ongit tilgiran abla bulis dimla kal full ndi at least almost 75% sel ongit oblem fulfillery akmal mrenga sulile kida dirikal mda singa song sar bulis igidar mesi aurerir selbe bra timing de oral tomata ma time modakal sil they're not getting compensated. So we have to take care of them. Om sulang arsel understanding ramiwe wailan ngari graduation ma tokaligang gilel lom do Israel police mrur terms il look Michael extra hours keep us safe. They also much el mga busara prevention. Kita dia dengar tokora prevention. Dire al mal al madangel wasya atara ayaluk policy questions the blol ada duriya wase kadamla reform ra tax system rigid el sel mle muqtara reform ra tax system rigid uspe atingila senator isal system rigid amle tokshu mukle attera tamra ngorun magmad dimla madakal attera al blol ada dangara al sel mang mle obra de mringil to clodi battery di gumra wase amle wasnya da amle kamangan lo mesra se مغرا ذلوت المريرس تيالنيا economic activity remote al sela blur belau dongot mokril lon ngasek la drang clear other belau mang kita mdengelo se mnarigel ngesul dul top the logi usel tax reform waise mnari sel child subsidy mnari tax refund el mortigel 15,000 and below ngari trigel el mgegal el shobal modegal hara tax itigel less than 15,000 ngari ngeslo laring diga da dirikal madangel sera dangara amayong or sera fursera bololari refund ngari trigel mel al chega aududireng 15,000 fodala le earnings tir mal dimna ka imol sen selmu senator talam sum mrenga suli lo ase kadamla expander se eluk mistria relief trigel 15 el moradori 1000 moise اختراق من ولا سو سدلو ترمون مقلوسين دي بير ما نكشي وقت مسري دي اتليست يغدوك ملاقي لوين سيد التال الموتور تبدا ودو المورتري كده التيرا اوسبيانيس والمات مقلا قليلين مرال مريا لو قلت تامن دي مرين لا دلن اوكل and I'm sure every extra help counts so say $480 المورتري رغول مسورا 15 المورادوري 1000 دي رغل قدم دين واسين atara amle el banglet sel engeso el mora child subsidy moran ngal kada kadrelli mal mle ungil 100 tala di mal ne to kaigel atela mong radar mlam lari kad me 4000 anal ga dimle 1000 anal ga ung tel ngeso mong two things are really one kadrelli mobeot mong akran mang anti obangal yang ngeso morangal bom ngeso waise emrego ongerong kadingilo from 100 tala mo 200 tala mo hopefully I guess el todo era back to school mo uksel help para nangal kara aigel el tira amalospe kida diregal madingel wasea atara adul mesengia atirgel uk mlamo maklolad emlari tar of course etial ngasaklela ara drangokla affecta regular including a retirees mang ngari sel $480 di watrial 15 to $2 dungun mastria retirees ndi ako mena sulil dirigam lo mesal wase amlenga song seringi adim la kadom mes trigem la mora medical retirement magada make sure trige cover including trigel sum de gango income lo lari matadirigal moriate al mortir ese dirigal mo help de speaker mo dom do triste trige ele se clout hotel le mara gira del make sure dia adal mo oit so I think sayida a clout hotel look base policy you know one of the things that sell those in VNR
sel voluntary national review sel segel statistics rebelal gira sustainable development sel gotel igel gotel gora de ila gora positive marks gira last el 4 years agagid kadam le reform ra tax system el mral mo help el gotros pe años increase social programs el loptetri trigger gotro ngario el merba so agagid el programa that's really sea hard trigger toy including el program gira wa breakfast program masel dodongalil assistance more tigel ngal to betsel ngal tigel special needs se sira domol emle $100 raman ela el blad pasani emlo 200 ela amna mo $250 raman se gidam de asen mal brila tigel parents abe batan asi logro mandi hol temir los parents te kera ngal ki matia close to trailing mal mo help tigel parents material ngal tira mal los parents so gida that's what we need to do help the most vulnerable tigel otro los parents gida me of course telio son gidre la lira قدم لي غافرة بنشون غافرة اس غافرة سبسيديز يجي رجول جدا ومسرة شيء مقرأ ده هيلب براد الرجال ده كليرا أبيك السيلز أختير على المدينة شيء ترى كلوا ديبيت تريا تيال يجي كلالو لولسيس براد الجيرة لا يجي دي كلو كليرا بدينير ويشي sale exemption المرة لا عمله $400 من قميص sale كذا غور عمله قاسي maybe تيجي مشي بكلو كليل ما بولس هذا exempt ترتيره عندي أكتر قال قاسي ودشوا على قاسي غير التابسول عمره عندي قدي لو كل تيجي كيرا أوصل شيء بكلو كليل ما مم قمريلا limit لو قاسي up to 5,000 الأول شيء سبرا الشيء الترق each el time logis ben de galang lakra tal tel wa sin gora seguida man seguida el sesel ngas ol sil ngo sutrir man mo tamluk kalmer bela o malu ben ari ar adri ngar outside el senda clock lel me etamo exempt re yigid el sel pg stil gir el halari man gom sulang al gdok mlangwa tal baga sel address seguida mle concern batokala diregal tiang waise sell locally produced parallel water mo exempt oh okay كده طريقة المدينة سيطرة كده المرونية encourage a local production مسؤولان المساسل اوك يقرا عرال من ضرور بلاو المو exempt ترسل الاكسايز تاكس مسؤول الجيرل سي كده طريقة ديونيتو هسه كده طريقة المسائل الاندبندنت الايجنسي سريد المول المناسب المراجع الغطر بور بابل سبيد الوك هيلبر تير دي كرة دي موتيال نمبر اللي يرتيل وسه ايجل توتال سل توتال يوسانغ الراك so far 133 مليون 629,954 ادري غاريا امده الدري سي ادمو appropriate لقيت ادري غدا فولي دو كم دايل ودورا infrastructure ما ادري المينتيننس سو بدنا سين ديك ميدا اكتوبر رادر امريكا لا اي جات دي ميلوم كات كريدا سي كامري دو درسيا اوني تلمي مدا دو مسرين الجيل لاجلو ايجل تورا infrastructure ما maintenance لين apart tra process اجير ريفيو مرغو اسي مرسل البلان اللي كده ولدرسيل مورتيرم غادي مو مركز كده يو قدرسيل يونغ كذا possibly اسم قضاء اجير رغون سيل 140 مليون تل budget كده لين there's still about 7 مليون لما ده كده تبلو الفند اللي كده appropriate so وقتي شيرا يجي مرال دي متيال تيال مرال دي مرينا سوليرا أرادر أولبيل رسالة أقطم لأبراض الديسكاشون مستر تلامس مرة سيم لأقطم لأبراض قبل أبراض رسالة تسبيكر ما هاوس أوي دي جدا مدين واسه अपने part del supplemental budget a minimum wage you know sel dulling it teringi واسه
at least yadungul mawa sel bla dungul misteri adra government ma kmarenga sulil mal mlemring la debate akna sen lemring la debate garo sauldaso ndi at least kadam la gongel was October 1st eng masan mo 425 October 1st ra 2025 eng mo 5 da alam mo sishungi ma government giral waise hopefully oksel liya gada dirigal nemutro mesra anexel angari di uktung take the step make adjustment uktung mesra next step di kita amdengin wase alala dalong krablurad ada ka control gidring number one in discussion everywhere you go President Biden ulun suri lol top dingir office ala ko Trump al gomon di momon balu mundi Trump para la ro klalo mo andi iga partra a debate ileng ayaya ulang sa klala la klalo el degal dil belang blula di sel ko tol do marani wase abay gira del gargik kelmururi amagara don wasir adar belaw el sel mo attira gargarngir maigal nga sa klala arala dalang okla akmaral menga sulul lo sedel mlaria version of house mlaria version of senate mlaria nga budget bill at the end of the day kadam la kongir rogoy kadam signing ni lang luk plamakas alastel the sana na tokora minimum wage in 2013 so it's na mlangalakra 10 years makadamral di menga sululeng waigel dilo diakon sometimes we have to take waigel bold step emringel step and that's ako umaral wasa beginning ng government trigger lang speaker that's what we've been doing kadamra ko bid emringel aklo ako bid en compact emringel en tax reform emringel di ako umaral wasa sel dingar au the sweater ogoy ako sige laklungyal moral other belo makparal di mana suliura emringel uriore mal maro ng artel al sil siru mo del saing artel yo sang just in time ada so tiang momon RPPL 11-34 ang amal diri sa kalmut sana bebil hindi kada dori formal bonia bebil speaker om diri kal disen del me oy ngare gele bebil mo oy di kita mal di merenga asulura amring lurero le tia la di wan el bile mal betokala remurtra al sel legal betokal ngesol lo no sera rad mga sedel di wan or kamela muntroy ay se mga beren di wilal makasay ngidil betokalo betokal rule mang omral sula so el al sil sing 10th day of June okay okay me madam nutul me kayo gedong naklutur ko dir me rogo di wana siya sing o di ka mo gela question ka ta okay halo me meret Bere komaral me dongok lekak di so kalona so setara malungil program ng silti albin ngari sel 25,000 mo help para Palau Little League you know kita amdena se de kalsiya all top there all star de kalsiya all top other major league ala kal Little League ngirel start mo tamara mga sulir tigala ala other Palau Little League el mla ni sel urior emral ya de supporter team makprenga sulul mosul mesril trisel on 3 retekeri diregal ora sense ka ora ngari at level musawadri diregal sodal al merenga sulul o yakra kadol mesel on til NDP girela selga sul mortigela dale o ertesta temela covid en lo de calora ertetir mal obrada at ora turist el medega turista
mal klo olingila NDPP mang amringa NDPP tira di right off igel blans ma come se ngara 600,000 el mo helper triga gidel el adra erta so namrenga suli ursel lomel kiul girera triga gidel tira malmlo matar basirir sera temela agovid gira da milisi le gida atara dombrani wase almetigal turist el mer belau gida el adra belau gida el benefit tial el tourism el remortral se la blur belau man clo tutre la dolisira a program vertir el misisi okay hala ko dia pen ko abo Okay. What have you kita role? No. Dico, dammi roon. Hala di logi la question e bon merga di do meeting el senators ma delegates el diga kadep. Lo ko ngari on tir. Okay. Kabong Mr. Clay. Clap. Dia open no. Okay. Ako te present tingnan niya clarification sel top del mora retirees el 480 sing mora rogul retirees salubeng mora ngani ako ra conditions ngani. So she'll help parang but kung sa detail condition asal sum ngani urerem and they can qualify. By. Okay. Okay. So, di mo other bella. Of course, I get a whole program di mo other bella. Okay. Ito nga recurring every year ang tamara la amang every year ang top Why na say, ano? 418 morti. Yeah. Okay. Alam mo, yeah. At taragera awase Well, clarify siya. Kita amdengin lo siya tara issue gida ISS. Ako masong sa udo don mo so isbral siya. Why say? In fact, if you look back at 2022, and 15 million sel deficit. Akmina do rather SS, of course, kita na raise na minimum wage ra government. Am lamas am sel na to rather order na telgi blo gedi. So hopefully eventually SS igel losses ay ang lakra igel todo. Kasi kita niya SS mo sel changes el policy tire ese part rang rala. Lo aseng mo base ra wages sel increase ududira raf and you increase benefits and more retirees model todo do steering by mo a practice ri dem model ngani politics ra kada maldi mo tura kuduk plan measuring la masa rala ududira ra gargarira ra lo urior le triga mo lura ss ali kada mo understand ra se a clisiel ss a triga la lo urior e ulam la cloud tutela la minimum wage apply el more other below more other do below le triga la do below tedriga lo malura ss malang magsaw udir ang gare contribution til mura ss hopefully they all work together it's MCE CL mom CCISS and then eventually they take over self responsibility that's an SS responsibility for now kita maruri yeah kami mention el presidente se kami lang dadura ra na room sab el alsis ko mo ticket ticket adal mora tigal nga kalmaral mora micro games ma question asendira kal top da budget ta top da sel mora fest pack me tira already tangara hawai mang ngara ko ra process ra funding ticket termur di budget ra ministry ra HRCTD yeah ngari exactly kada they reimburse again yeah kada ko ra operate in faith masang adi mo ngil busul mo at least mo dakal shutdown na ministry ra HRTC dir al mel quarter ngari do dal mo kapera mention na sila tel budget la ragal including tel supplemental mo reach 133 million of course with the possibility la mura 140 million na igel ko kudo dra impact tal medel kera maintenance ma infrastructure tel warak lungel tel budget sel recurring ingara igel one time expenses minel
budget ng tiang lo mesing let's say one next year kada muter 133 million lalu manganegel one time expense to el budget el cook next year nda kapota wes. Dia kita omis revenue sa kita brand moklo. Kasi next year uk ang adjustment tra inflation ra gero funds ra kampa. Table masara 2%. Aigel said there was one time aigel do surgidra Pacific Games ma of course micro games adakara next year nguk change next year ko hostra Pacific mini games ang aigel ruk murto daw uk mo help tirgila aigel da sing one time of course aigel igara earth mo one time I think one of the things that I'm not getting understanding is although the supporter wa pension al aigel di malmon hopefully next year SS am not able to sell maybe the funder SS. And then of course we can use the money for something else. Why say? That's our amount yosang ang kita dekal berio. It will continue to grow a projection kasi our economy should grow by 6% this year and grow by another 8% next year. Ese al sumodul tuirege plus igel dollar compacting gira la yosang al direkal grow by that amount. Oh. Sige kuradi so hopefully se ukos kita te alam mal sumu mo next year se doram da saudu der ada lora kamlan tenu tolong ase kertir that's the idea elang upla mo da kagel baby expense mo dok prioritize again so the expect revenue next year mutamral mo yeah of course okay dan nimle kita ko question al time president so lang ma'am sula Daka kigwadir ka masuba mang. Okay. Palau va deka question. Deka comment. Siya nga comment. Deka chomil kmo siya delegate senators. Deka comment speaker. Deka dim do siya. Deka president. Akbrenga surem na sa tial. Tiam le klodi waiting aki girsi malmo malak. Digital lagi de kamla sai ngri mai ki rogul program ngara Hawaii kamla mo bela mo raya ngata mal brala isela face para malungin sula president sokal ngwa ulang sa chairman tial country tial lo mega budget sa tial ngari ako ra kamenting kira IMF mo so kadi so di chairman Speaker na arang kung tim di alda at lo kam la ko bira hindi rat pere kadmos modi hindi speaker Mr. President senators mar delegates away gagi delurior amring ra atal at aldo la se gagi del ata au ulaurior legang group effort speaker mga ulma kumbrang alwa se a president sel ngarteng lorula aldat ala man mo makataklir mo aklaw marang Mr. President faith a global goal. Siya daw mo ra program regida kadul terkok regida rubak kal Dios nga kamalo marang ako sa atletilorior. Ya hindi regal diak kesel kung wase a faith kultura wa reinforcement lingigal albangalet amral ngarangi nga umral wase mo traw do sel do sa tora budget tora do obara imondo $1 umulme mo mesringi ngalos sel ribayara $1 kasi in God we trust. Nga umrang ko hindi kan maknit. Hindi nga yang alet, maligur tigay kita matar basril ilmerbab. Makubang game, ubangela speaker, ubang terpek la ministers. Already da effort group effort maktingul morsay. Speaker kaman lo masaw ramlim. Siya bon mereka kan free nga kamli engko laklaw sa stong lang meruklo kam ututaw. Makmal mereka sulen mersilmlim ngulum beska kam dosi kan bormem sang lekek. Ya endi segit ayer te elaborate speaker silo da kauda swede kata idai endi kadam tengik kasi kata kauti takangal ligiri aklong iler atati speaker kita patikan ko tir etira umrang argid maul makatang artialom te speaker ma igi kita di sokal kmung el mutel mal momrenga sulela senator a chairwoman senator Talams inabo manlo oso ututa igi tang arsay el makarulya urele tamang marokul senator sa kita dila kal ngarakan free
Igigit ati poktung, akmutan man mereng asulir beklat, imban mereng asulir Mr. President. Arung mo hindi akam oit, begitu roku yang artiang, lung sir atat, kautian nasain na supplemental budget. Pamsa oleh President, tumar beklat, sula speaker at yan. Akan sama proses. Level Oh, tegi dah mai gerung. Rombo highlight tegi lu. President, mara telti alle mereka sudah berkelah. Mal soalnya telti alle mereka sudah speaker, mar adara house الجرال تالو ريورة مدينة قاسين بطوغا يجي البالسي سلنغار السيل دي عمرنا قاسين مال important الجرال هذا بيلو مدينة قاسي مرينا دي بيت راميني ممويس Mr. President دي سنة عمرنا قاسين كده البان على الترين مقلول الهوتيل سلمتمور أبلور بلا Mr. President المؤبن in very near future يعني بطوغا يجال الهوتيل الأونر هذا عود البلو Eptokan lagi tamu uriorngi, marada rangot abul mau uriorngi, mengira increase sa minimum wage, mokko taksel telme sois berakabalment, mos edel meralo la supporter ada bela. Gira dal mo face reality pas aptokol shobal ngar bela al maklo, ada kal shobal lagi. Gira ba gira dal omis ratele qasim magada magra help payel guk shobal ada bela, al magigray. Lo kital no mentioning Mr. President, ta umra qasigi gira small medium enterprises. Ne affected ra covid am lo ngi segi dal ngeson morngi. Kita kira dalam mall meralon masih kita kira guk coba ada bela. Saya dah kita trail mura mo mosil mo mukol coba, emot mura kuka al sel tora PCST mo mosil lagi reduction sel andira la Mr. President. Mereka sulem ul sebela kaki dale ngakangartel kemudian kasih chairwoman na inabo di bus. Iti ako appropriate nga Senator Talam sa chair housing nga kabay sering adire kalungin albon mention sel kuk tokora housing ra sel tiang. Okay, sila. No mention. Sulay Senator Sanvawe. Mr. President, Mam Sulam na Senator supplemental budget. Ako remember sa ako tul win at election ik may mo ngak na sen nga rasel ko tul samil mo mruding ital administration. Akilor ngak mo tiagid minimum wage. Soal mo tagal lagi, kulagyan akong tela samak mong $5. Ego akong mo 5, akong mo 7, akabalmente lutin marwa. Din beto kadir kitelew. I see. Tirek luluay sirak na sin soal increase sa budget or bira lulaw. Ikagilingin sil 300,000. Elagot tem na gungit tel 400,000 in addition. Legumirak na sin giril or bira lulaw. El hire professionals sa ladder mo ng siyurtir. Rauleri rabikasis. Hindi wagaw lo bentir consultant ng executive branch ngira administration. Lenggire del makal maral marule galurio. Hindi akal gire nga niya imura branch fell behind. Alweng fall behind regalurio. Ikadamura housing. Nguram ni makita mo hindi mlakwesa. Abat setel gire housing at supplemental. Dimlo saber del logio tagi del signature raw. Dimlo saber del address sel megalon. El model pala housing amo pengi. El mari la national debt. Magadaw really pengi regel nga $500,000. Mansirin mo continue. El ultob da loan el material. Tira malus pe ang yeso. El mora pala housing authority. Ilangan niya galik sa ngal milgor ngal girel sel. $15 million sa loan. 2.5%. Di soal away sa Mr. President at mo say at talagang disyon na sila gim nalakan friends. Ang girela Senate el mo kung yes resolution at yagid 2.5% el loan na Saudi Development Fund. Agumrak na si City Direct el mora a National Development Bank din girela lo sigaw daw del mora pala housing. Se girela lo spera a local revenue malubing igel diu der en mo fandra pala housing authority e malungi la mo la mention ek mong moringa tara supplemental budget lende gaudo de mo infrastructure mo please mo tunga infrastructure el mora pala housing selme agi mo milo lugo sula Mr. President Sila Senator Talam sen mo mention ra Saudi loan kada mlasigil may
mal de uniti mas embre del pasa resolution bolsa el maraen maise mal de urta brasenet maise speaker mal de urta brasenet mal de mir de kaya waise kaya el mara debate tri mal el de mara gasulul el tagalari aktiri gal diso otherwise was sel USDA malungil program ya partra blal dele was temoro lo mangela Palau housing ligira la loan and they give long term loans ang ngario interest rin di kadam lang ask USDA mag increase segidal al ngeson merbela I think embra la rol giral mga continue el milisira encourage Palau housing was embra dal make an agreement la mangela USDA release el mo to ko le se mal klo se rulil USDA loans ding kada edi kutaltale di po ise Mr. Clalo asea ako trule sel mle proposal supplemental dul tabdil tial bla elmo amle 135 million khadim ska around the number ya house ang ilum 136 million di of course kita amde asea asenet amal karke crore tingilul 133 million ya sel mlo final tigal adara asea house al amal madak terkamu tadim lo ngani mendim 133 million di purgolo ase dia ngwaise ngara leda el mut lo siga ige rogul te ala andi sel so dal no tringe Mr. Clase man le full mal dim lakakat dim lak item reducer sel nge sol mora a house masenet temle 200,000 mora itself blay ngodi oli to sel ko on mam le wala kadim sal digat tira dingelo kumwes adam ngara speaker ako ngadi oli te segi to ase Kadokor ames el both ways meselo koreate alle ko mo kasi a ministera helda mal abulos pe angeso. Ay. Di sulang ra te alle ngral ikaw ay say that's democracy at work. Ay, kadamal di man suliw. Adios sol mo kaltanga travel wada ma bekla der belaw. Magidara ureda drabek kelsil koman sulang. Ma Wednesday da kayo full press conference and sa dagar ugol activities. Sulang.